Şah solun kazı da germa da sok kadı harım karo de mere duraları Sadı kurba kalde doylani kım doyo fazoristelo Muti her zaman da sultan medur. Muti hadi her zaman sultan medur. Hadi ne yapayım? سال 1978 لگونده لوده نافچه سرت آده هاتنه حتی 12 ساله خود دبستان سرطین بگوند خوان دوره و نابرده وک زاروکه کی گوندی نیفروژی دبستان متخوان نیفروژی جی ما آری مالوات چابن کرکا و باز و تشته و سامده که دوره ما کوچه حتی سالا نوتی ما کوچه باتمانه کرد و 30 ساله جی ایله حدیجینه از و 19 ساله زوجیمه اویگا 40 سالیمه 3 زاروک مهنه دکر و کچکی من هیا و ناویوان جی ایک ریزان نورالله و کچم جی هیرانوره او جی خواندوانن دخوینن مالبات اوش برکو هفسرا من هفجنم دبستان خواندی او نود او جی ام فرده ببله ام کردی تاخم یعنیش نکو مسافرک وره خواه زمان خواه دانین نخواه تاقاز یعنی جبرکو ام هم نوا گل دجین وک روزانه و هم های ما زمان ما هست های ماش نتوا ما هست های ماش 4 پارچه کردستانه هست امزان اف زمانه هست چقا جبوی ما گرینگه جبوی بی زمانه چقا بدل هاتنه داین جبر وی که تشتاکو ما هری باش جبوی خود بجرم کری 30 ساله باجر دجین من زمان خود شلو نکری ما تیپک جی زمان باجر نقصه نفی خود او دماکو ام گون بون دماکو لشکر ده هاتن گون زمان کو ام پید پیوین او زمان مستران گودارید کن دماکو گوت و لشکر تنه گون دایو کو بابم او باند کو ما گودارید کن ما و شرط ما تخصا نوان ایلون تخص بر آخر ده بنزی بلد و شرط و دایم زانی ایکو غلط ایکو ادشن ام نجوان زمان ما یعنی ام نخواد استاتو کی نکو هنکی دوارن زمان ما تک ببن آن قدقه و دم زانی او زمان نه ما ایکو ام داخفن و ایکو مددن فارس کرن سن ویسکاریه دماکو ابوم 14 سالی گرافم سال کش ماستر بو بویره که جیانا بیل ماینه کر جیانا خود دست دا و دمه نو او چکه نویساندن مددان در و دمه نو ام بجن وک هشمندی او خورتایا کو ام باجر تده او بچکیل سرما آسیمله بچکیا بکن و دماکو او چکی نویساندنه هاتن ایجا الخوات تام زانم کو هدی او نای تفاندن او رحی نویسکاریه بریارک مدا گو حتی کو اس نچم بن گوره از او زمان کو قدخه از وی زمان کو
aslında neku qadaxa her zaman ayet ki Xwedê Teala aslında wa neku tene zaman wa ayet Xwedê Teala qadaxa kirin. Bele. Dema ku em şgund em kuçi Batmanê bûn rastî jî ji ber ku em gotan bû bajar me bajarvaniyê me li hev nedik. Arastî min fedît kir ku ez zarokê bajarvaniya re bixwînim. Wisa ew ku min re çêbû ji ber wê ji ber wê fedîkirinê min zanî ku ew zimanê bixwînim jî ew ziman neyê min e. Yani tenê ê wextê min pêreware derbas kirin ji ber wê got madem em ne tevayî wî zimanî ne ez ê ew zimanê ku dayîka min kalê min pêaxivê ez ê wî zimanî biryar da ku hatta tiştekî wisa enteresan dema ku Kurdî derê me dixwand asta mamostetiyê me qedan pirtûka me awil derketî panelek cara awli wê derê hevala sürpriz me kirbûn wê derê me panel da xwendevanê me Kurdî em bêjin bîsî hebûn zêdeyê wan tev mamoste bûn parêzer bûn ew bûn dema ku cara awil me dest panelê kir ew sala ku em nû hatin bajêr min fedît kir ez zarokê bajarvaniya ra bixwînim û hemberê we dema ku panel da ew hêstê min nikarim bînim ziman yani ji ku derê em gihatin ku derê ku ew zimanê me hatî qedexa kirin îca wek nivîskarekî li hemberê we xwand ew pir ew ka min hat yani keyfa min nizam wê çabînim ziman ew qas keyfa min hat yani ez zarokim rewşenbîrim şervan û rêzanim agirê hilma dilê dayîkanim agir ser min dibarînin ked û xebatê min ji herê serdireşînin carna dibim teyr difirim ezman û carna dibim xwedî bela dibim ciya enû ji xewra dibim wek zarokekî. A rastî dema ku min dest nivîskarî kirî min zanî heta vê rast û rast bêjim wek nivîskarê me ê klasîk tenê min navîzim Ehmedê Xanê Feqê Teyra Melê Cizîrî û Baba Tahir Ûriyan tenê nav heta Seydayê Cigerxwîn lê şûrpî de rastî jî min nizaniya nivîskar hene û dema ku min dest nivîsandinê jî kir ji ber ku ez hem malbatek oldar hem malatparêz de dijiyam yani min zaniya ziman çiqa girîng e yani hem alê olî hem alê netewî alê walatparêzê de ji ber wê kim biryar da min qîma xwe li her tiştî jiyan yani min got ez werim girtin werim kuştin werim çi wek şervanekî pênûsê min got çi serê min de were bila biqewme lê ez ê tenê ji xeynî Kurdî nanivîsînim dema ku min dest nivîsandinê kir min mêzand ê ku vî karî dinivîsîn lê dîsa jî heta ew xwedî wê helwesta xwe me ku heta gorê belê dema ku hî pirtûk de neketî helwestê min kuwara tîroj de we çîroz nûbihar û çend hebê din baş navê nan bîra min wa de hatin weşandin dûvre piştî salekî nû me biryar da ku em pirtûkê derxin ew jî saya mamostê min wan yani min got tenê em hema zû bikî em pirtûkê derxin ew ê te şûn de pêle divê baş bikemile baş ew tama helbestê adîrokê tenê ne ku nameyekî te şavalekî xwe re bişînî we helbest ji ber evkê rastî piçekî me sekinan dema ku em bêjin tam Kemilî mamostê me Birêz Feyzî Bilge û Abdullah û Ramazan wa biryar da got hêdî em dikarin ve helbestê te çav bikin û biweşînin me 2013 de pirtûka yekem rêwrê helbest İzmîrê weşand
اكو چام ده چک دای آن بر سر اول ام بجن کوهی من نویسانده بده وکی آن هشی خود ترکی هنک تشت هاتن بیرام گوتن سر بری وگام گوته و قراب من دما کوچیان آوادس او پشتی جیان خود دازه پشتی شش ماه اتشوم گند و سامر وا درم ازش خواره گوت وا چیا وا خوازم جبر کو پراستیج زاروکاتیم رو کره درباز دایم مو حوجه داری پیدویل وی داره بینم رو هر وی داره دما کو چون وصال درم سر اول ترکی موساش خواره گوت یعنی نکم نویسکی مگو ben de bu dağların nesine geldim. Bir garip ölmüştü yasına geldim. Geldim Emmoğlu. Are demek ne çum distran bejek Türk ek zamanı me ne şeven cidaya و me ne şuadmini. Mitvi Avstran çekir, klibayı çekir. Ya mgу me ev şuara gut, me ev gut bu. Çap hasiye. Adı duaj disa stranek sabahçı kahvesi. Disa vidama xortaniya xoda و حجه صالح خواهد وقتی خورتانی سر اوینه کی ممکن او جی قلیبه چکن نو او خوب حاسیه کن براستی چی او جوهر مجوهر نویسکاری مده وسا دما کم زانی نو بریار خوا سکن خوا برتک خوا مگو از اجبر پیدا تنیش خیلی جبلی زمان کردی دوینه نفس ولی از خوب آراستی از عطارم یعنی نکو شقاوت ام بجن ادب پرتوکی ما آن ادبیاتا کردی نویس کرده خواهدی tam çepe ام حتی ایوارا کولانا قادا و ام بجن گندا نافچات گرن و تابو ازاخو ام دنه هف ام شخوا کم دکن ام وجنه جبوی دیروک و چند زمان کردی ده هبه ام و زفت جاره شخوا کم دکن لی ام جن بلا تقاس زمان کردی پیش کبه آراستی هلوستا ما آویجی بیجم نکو نیتا من اوکو چتین لودی سر زمان کردی پیش کبه بیوانا ما سر چتین لودی کردی که چقدر کاره پیش کبه هلوستا مجا راستیه yaşa solon kazı gerdan top kadar karo le demre durvar sadu korba kalke doylanik bin doya fa